Mayambu kurumjari ngasigi topic si class 11 gi hanhanba chapter oriba set ki matang de ne se ko set ki parasi kya mu ya maru gi habda set ki magi parasi lubu de nata ko set ki parasi yam simple wa yam laiba parani to wata bo masi gi parasi da yaw jagadi next relation gi oba pot function gi oba pot dum matang matang mari de na pot oye ko next matang da mo relation function da mo gyan ta jagadi trigonometric function ga na matang matang mam topic si mari sum sat gi type to oy banina yam na maro oba chapter amane na loge ko sigi set sima adu de ko hojik se ahanba akogi set ki matang da set si karino set ki definition si kaino haibe samta nei na se ko set ta khoi da definition la lei se wahi ahum khak si nei kamai sina ge matam da collection haiba ma well defined haiba maga object haiba wahi ahum se ya main oba mai wahi ahum haiba ne ko main hai akogi well defined collection of objects masigi well defined collection of objects in ever koina set haisi masina hiding is karino haiba se feta nina se ko koina spine to kaygumatam da atra document atra taba ko wahi si bakanda collection of well defined wahi se object ke mang de ha boy I manawa ya man bane ko collection of well defined kind sum hai se adu maina hairaga na akoigi well defined hadi fazana masak tak hai bane ko fazana masak tak to rise kai go well defined hai wahi se object ke mang da hapu taragadi object to ina masak ta ane aduga collection yo mang da hap taraga na collection do ne ba fazana masak tak to ise object to masak tak or tak ta ba mai le na de ba akoina hojik collection kha do ni kai gumba kharagi object kharagi collection to do ni hari object to leram ba yai leram da ba yai ani leram ba yai ahum leram ba yai mari leram ba yai cham leram ba yai lishing leram ba yai infinitely many object leram ba yai but to godori ba collection do object ki collection do mase fazana masak tak kadabne fazana masak tak pa hai je collection am hekto lawaga masak tak puna traga tak ta bai si kamaina khangduinu fazana masak ta ibra fazana define tawribra traga tawdabra hai base ai khudam tang hairake bo smaina haire khalase khoige collection of this maina dum ai manipur dum hairake ko khoige khoige manipur haiba lamdam sida oigera india oigera world oigera khwaidagi masak phajaba miyoi manga ki collection taw haire sisi collection ne ko khwaidagi masak phajaba haibane ko adudi Mr. A and an palm lady, Mr. B and an palms lady, Makoy Anida, Wahang se Sapman Wahang se Hange. Mr. A the so hange, B the so hange, Kamine Hangba. Pitsubi the Hiragi Kokar Sound Harry. Why digi Masak Pajaba? I think Masak Pajaba, Mu Manga Hatang, Hayo Hire. What comes to that, Mr. A is in a man of Pazaikan, but my wakang the man of Pazakan, Mr. A na Pazakan Baga, Mr. B na Pazakan Baga, Manade. City Pazaba Highway City, me Amaga Manade. Maramaduna, Mr. A na su, hiding ba my bagi topa me, man Pazakan ba me manga, Irani. Bigisu, Magi Pazaba, Iba Rambia, Ipa Rambia, Isio Rambia, Atopa de Natabaco. I say the Pitribish, the Imam Pazability, Pitribiti Pound Pazability, Hana, people with colors. Ado agadi nainara seba ain hangibu wahang chiga mokoi na piriba pakum chiga kamaina phajana masak ta ibjala igi collection je haibado ta ibra tak tabra habi naina seba ko Mr. A na su mai bium thopo manga pire B na su nangna hari sindudi aigona di phajaba nati aigi phajabadi aigi sigi aigi mi manga sini haina mai gi sung pijare adudi tongan ba A gi su opinion pijare B gi su opinion pijare si pije si lande chumme ba karigino ai di chumnagi pithribi da khwaidigi phajaba manga gi collection taw habani khwaidigi phajaba haibase karamba makhan gi mino maka khoige mamai koida na budura masak mu budura ngau kusu ngau budura adura ada karim to pandabi ne just phajaba mi manga khaki collection taw hayamena
magi phajaba haibasi manade aduna aina hujik collection tawdoriba object se mase collection haitare ko collection je fajana masak taktre phajaba haibasi masak taktre yam samna phajaba isi kaina akhoi hujik collection tawdore phajaba isi kaina haibasi smain tawbuduni smain tawmi smain tawbuduni film yam kumbuduni haikara natraga as adu yam adu baina adu gumba thabak tawbuduni haina kani gumba khara amta pandabnena just phajaba khaktan hairaga tokimnena akhoi collection je define tawdaba kawe magi tong opinion piba yara kaneba define tawdraga di collection je adudi hoi haira je ba prithvi da khwaidigi phajaba manga gi collection taw haire khwaidigi phajaba manga haibase akhoi film khwaidigi yam kumbaduni kaina maningdam napsile khalase phajaba haise film khwaidigi yam kumbaduni kaina haire khalase adu eragadi Mr. A na su haining ba haiba yaroi B na su magi apama wakhanda lakpa phajabam ta haiba yaroi akoi hoji kedau tare film khwai dagi yamna kumba mi thi batare collection khomjin batare buji Mr. aduduna film kya kungi ba aduna film kya kungi ba to de loina collection ta tunda khwai dagi film khwai dagi asi phawda yam kungi ba mi do kana no haina khwai dagi top 5 to khandorane matamdi A na pirakwa pakhumga B na pirakwa pakhumga sab manarane kari maramgi phajaba haibado define tawgreba kamai taw define tawraba khwaidagi film yam kumbaduni sum ai je example ne ko film kumba khwaidagi yam kumba phajadi haibagi analysis nate ko just example ama sum pibagi wani ko smain tawre adudi hojiki ain ahanba just phajaba khatang hairaga tokraga na madu kadoba koi collection do define tawdaba kaure fazana define to well di define to the kaure aduga ai fazaba si smain to buduni aduni adani kaina some condition khara thanamagana koi collection do kadoba fazana define to kaure adu taragadi madugi ani suba collection hai tare ko fazaba si kaino kaina masak ta amba madugi collection je masi kai kawane ba set kawane fazaba gi collection du lakte ne ko han bi du fazaba ni ani suba du fazaba ni to han bi fazaba du madi fazaba si kaino hairam de ani suba fazaba na fazaba si aduni adani palam me manam maduna fazana define to ba kawe ani subaduna maramuduna haiba second collection haitare ko fajabadi khwaidagi mas film yam kumbaduni kaina haramba adugumba collection dudi kedo karone ba khoina set haina ko ba yarane simalai next mathangda set haibase kamaina denote tawgadagi set ama kaina denote tawgadagi set ama kaina denote tawgadagi haitaraga de khoina capital letter lairiba A gumba B gumba X gumba Y gumba capital letter haitare ko masi singjina denote tawgani set ama je A B hena denote tawgani ko next matungda aina akoigi set ki manungda lakadaba elements je kaino haibade hayaudre ko madum tang haigi masagi set haibase fazana define tawraba collection duni kanai collection object sindui collection hai adudi soidana object ama ani ahum manga chama listing infinite natraga object ambula amdam siya madugi object khara tholakadoi se masiba koina leiriba set tugi element haina khangdara tunia ado ragadi hairiba element duna kana denote tawgadagi haitagadi small letter A B C X Y Z leiriba small letter singina denote torane hairiba set tugi manungda lakadaiba elements inse similarly next mathangi topic ta lairise set ama matau karamna represent tawgadagi set ki representation haidare ko set representation tawbasi makhal ani thonga tawba yai amana tabular form hai natraga roster form hai ai thoroi ko dum sinna palisinam yahalase ko tabular form haiba maga natraga roster form haiba aduga another representation sina set builder form ai khudam dum lakebo tabular form na combine tawba aduga roster form na sorry apagi set builder form na combine tawba haibase ai example piraga hairakebo ko hauji aina example amaka ire A haina set amaka lawre masigi set se 1 2 3 4 hariba number mari sigi collection ni hauji aina khudam biriba express tawriba mawong set ki express tawriba represent tawriba mawong se machine ba khoina tabular natraga roster form haise tabular natraga roster form jina kari hai matamda set tugi manungda lakadoriba elements sing adugi marakta kama na separate tawgani haidi kama kod laga element khudimak listed tawthoktoine ko
element khuduma ithoktoini aduga element amaga amagi marakta kali khotkaneba kama khotkani aduga hariba element mayam do bracket ama question laga thamgane bracket se second bracket su high adubu set se second bracket khatana question ga dawdi natte ore lakini third bracket na question basu lai interval lak matamda aduga first bracket na question basu lai adubu ayamba most commonly kaina question leba second bracket na question ba smaina bracket amna question badum hairege ko smaina question laga thamba hauji uri ba mawong se masine ba khoina tabular natraga roster form hairese hariba si khoina set builder form da matau karamna represent tawdagi hairagadi set builder form na hairisina kamai tawge harbada smaina hai ma se property amani set builder form se kanaba property amoni ithokadamne karama makhagi property no hai matamda set tu gi manungda lakadoriba element singduna khaktang chen gadaba property atopa set tu gi manungda di sandaba atopa element amanadi hariba property do chen ba sungam ngamoidaba property ama oida ithokpa se masine ba koina set builder form hairisi khudam oina aisum haige abako hojik sigi se in as my high level collection of natural number collection of natural number haina khaktang irage adudi aina hojik tawriba collection se natural number ki collection ni haibada lan binate 1 2 3 4 se natural number ni chumme si lan deba but adubo masina hariba a dugi set builder di oiba yadri f karigino yadri si karigino hairagadi ekhoi na natural number ni haibada chumi 1 2 3 4 chumi makoi gi property ni moi natural number ngakte ni chumi adubo hauji 1 2 3 4 dina taba 5 haina element amu mulawre khalase masigi 5 se a sigi manung dati yauti adubo collection of natural number khatang hairaga sakragadi 5 so include tawba yara ane adudi set tu gi manung da leiriba element duna budi sele property se mokhoi khaktana senbra haibati natreba atop makhoi nataba atop element amanasu property du senba ngamaeba adoyadi mase hariba a du kari ko yadrieba set builder ko yadrieba adudi madu ko ya hangeraga di wahi khara hapchula yengseba ko less than 5 kan harage less than 5 kan collection of natural number less than 5 sumi natural number ni 5 tiga hanta banga pani okay loi sumi adudi hause khona check tawdu se 1 dagina 2 3 4 nataba atopa any other element ama number ama low matamda hariba akhoni huse ithoiba property se masi se hariba number du da chumma ngamra ngamdabra haibadu nei na seba ko 5 low re khala se 5 se sida yaubra yaude husite less than 5 haigre 2.3 haire 2.3 less than 5 pudi oi but natural number oi de 2.3 se aduna sida yaude aduna yam samna hairabada hauji aina ithoiba statement se mase a hariba set tu gi manung da lakadurba element singduna chap chana makhoi khaktana sian bangamba property ama oi adoiragadi masigi aina ithoiba statement haitare ko masi se hariba set a du gi kari form ko ba yare ba set builder form ko ba yare atopa way amada represent tawge hairagana or da symbolically tawbe yai a si kana no haitagadi x ne haiba x haiba kogi number sine ba a haise x si kana masak tak toine x si kana no hairagadi x e natural number ne x si kaine ba belongs to kari natural number x natural number si khatang haraga to khradi yang sai da mani ya roi ba aduna kari wahi amoga haiba sange ba x to less than kana 5 haigera less than equal to 4 haigera sidi mi amana ibaga manaroi manung da leiba element to khakna senba property ama itho habrena kana gumba mana to powem dharak pe ai kana gumba to powem dharak pe ai sidi mi amaga manade sumain to ga ithokpa representation to bagi mawong hai tare ko next ba si boigera masiba koina koigi set builder form da represent to ko ya sumain to ga class 11 gi ahan exercise se hoji aina panriba set ki definition set kamai denote tawi element kamai denote tawi set kamai represent tawi haiba topic kharasina akoigi 1.1 gi oiba magi topic aktani adudi ai gi se 1.1 gi 1.2 gi na start ka do nate 1.1 oigera 1.2 oigera sum set kamai na ba khudim adum ta aga question du di ko na
ꯁꯤꯒꯤ theory part ꯂꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ question detect ꯂꯧꯈꯠꯁꯦꯕꯀꯣ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯇꯣꯄꯤꯛꯁꯤꯅ ꯁꯦꯠꯀꯤ ꯃꯈꯜ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯩꯅꯁꯦ ꯁꯦꯠꯀꯤ ꯃꯈꯜꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ empty set ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ empty set empty set 하이지 그만이 또 게하면 됩니다. 하리바 set투기 문ung다 element 아무 파워 레이트라바 하이브네요. no element 하이다 element 아마 single element 아무 보해 락트라가디 모두기 set도 레가우데바 empty 가우데바 아무리 element 아무 또 락트바 element 아무 또 야우데바 set 하이지 쿠덤 그만이 또게 하이브드 쿠덤 수 락세 쿠덤 락징하이다 empty set 아무 하이브세 그러나 디노 또게 하면 됩니다. find 디노 또게 find matang trigonometry matang da sinaragana masi angle on sinarakpa yai adu set ke hek mai lena parada phi sinaragadi madu empty hena dum chasebu ka empty set ne ko masi khudam se isin dum hairagi ithwaroi ge smile haire khalase akhoi ge nupi ngam to tambe school am le khalase for example akhoi ge manipur da hairagana tg hairase tg akhoi ge tg higher secondary akhoi ge school si dogi nupa masa satra gi collection taw haire अदुदी नुपा मसा सु तंब नते नुपी मसा अथने तमिदो अदो नुपा मसा कलेक्शन तौ हायरदे कोइसे एलिमेंट अम्बो नुपा मसा अंदो थोला रो याब लेतबनेना अदुदी मदु अइना तरिबो कलेक्शन दो कई तारे मदो एम्प्टी कवरने लेयर रो याब एलिमेंट अम भाव अदगी मशिंग द हायरगना कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1 1 दगी गदोबा अंथबा नेचुरल नंबर कलेक्शन तौ हाय 1 दी हंथबा नेचुरल नंबर दी लेत्रि 1 क्वाइ पिकपनी अदु तागदी element ambo thoktre madu su kai kawani empty kawani smaina aina piriba khudam anisina ina koyana se ko aduga empty se atopa mai similar oiba word se koi null se su high aduga void se su high aduna adum null hai gera void hai gera empty hai gera adum chap manaba ngaktani ko dagi mathangda khoida lerki matungina finite haiba maga infinite set haiba maga yawi सिसो याम संबा definition ni finite हायरगदी मागी हाइनिंग मोंग दि हाइबि याइ को लाकदबा element do finite number of element lakpa daga set gi manung da lakadba element do infinite number of element lakpa haigera admane pira su yare adagi countable number of element ha tar masing thiba ya mong da lakpa du finite ni habi yai adagi uncountable masing thiba ngam loiba nai da bai tare ko masing thiba ya ngam da bai chang da lakpa duna infinite kaina sum khoigi finite number of element khata haira samasu yai aduga finite natraga di kai tare sana infinite oire haina sumana do finite infinite ki di masai maming di dam yaujare ba finite set id finite number of element lai baduni infinite set agana infinite number of element lai baduni pudam moina hairagana masai pi gi ba na khoigi 1 dagina 2 3 khatang haira su yare si su finite koi aduga odagi 1 2 hairaga dot thamaga 100 kan haira khala ja yabdi yami yamaga su masi finite number of element lai si so finite set adum singe aduga infinite kai jina koige 1 2 3 kan haraga alo bida so abo and so on some such gumba sing thiba ngam da bai tare sum thiba yar roi ba ko masing element masing kano kaina thiba yar roi ba loi banai da chakram lena masine kai ko ba infinite kawi hai basi malai next amul lakse mathang jina set ani mana bai wai equal set ani kam ka mana doi a hai ba set amaga b hai ba set amaga dai makoi ni se karam ka mana doi no hairagadi makoi ani da lairiba element do submanar kanda ne same number nate ko same element le kanda haibani ko same number of element nate same number of element haidi set amadana 1 2 3 haire khalase set amadana abc haire khalase masi number of element di chap mane sisu element masing ahum yawi sisu element masing ahum yawi adadi makoi se mane habi ati na number of element manab du teba set manaba hairi same element chap manaba haibane ba sida yawa element duga chap manaba taragadi madugi set ani do kaidore hairane ba equal ore hairane ba element manaraga budi masa number of element do manager ne ko adugi de aduga kaigumba same element leitragana haiba a duga naga b duga manadre haina kogi not equal to gi sign to sinaraga dum iba yare manaragana equal to ki sign sumaina yam samba topic ni myama nainaragum se si matang sidadi matang da subset lake
subset si di kitang hena para se atai la ka de para sing je hena mai le na ba bu oira ne ko subset ki po se ma yam na maru oi subset se kai no ha ba se koi in details pa na khang da ba ya de subset se kai subset se kai no ha ga di ma se set ha rin sub ha ga set am ya rin set ma se still kai ne ba set ne kari gumba set am da gi kha kai ba ngon da gi kha element kha lo thu ga another set ama sema pa dunia ba subset orak to is ado define to kan this minus high set ani gi marakta a have set ama another b have set ama gi subset oi gi haraba symbol ni ko se minus a is symbol hoi u na kan da idea lai man se se a do kana gi subset oi do re hai ne b gi subset oi do re ba masi karam kan da no hai ra gati a da yaw pa element khudimak b da yaw ro magati hai bane B da yaw ba khudima A da yaw ba yaw da balai te ko A ne ko subset oi handu se kana gi B gi adora ga di hai ri ba A da yaw ri ba element khudima kana da B da yaw ro ma ba single ama ko one word pe ya de ko A da yaw ba khudima B da yaw ma ba adoi ta ga di A do B gi subset oi higher ne aina hai wahi do symbolically hai gi higher kana if subset oi dini ko x hai ba ma any element ama any element ama represent tawre khalase adora ga di sungsoi soidana haiba x to kana da yawadam ne b da yawadabani haiba sigi line se hek chumam ba adora ga di a do b subset oya ne yam samna hairaba da b gi element singdu da gi khara collection tawraga anoba set ama mushama padone ba subset hairisi kudam hairake buko hauzik aina b ze 1 2 3 hena lawrage b sigi manung de yawriba element se 1 ne 2 ne 3 ne apamba 1 khaktang oigera 2 khaktang oigera 1 khaktana set ama sembay yai 2 khaktana set ama sembay yai 3 khaktana set ama sembay yai aina hauzik semai ba set singje b de yawriba element singdo amamang tang lakhalaga semak bane 1 ga 2 ga pusilaga sembay yai 1 ga 3 ga pusilaga another set am sembay yai 2 ga 3 ga pusilaga another set am sembasu yai adudi aina hauzik ithoiba mayam se b haliba element du ki manung da sorry set du ki manung da lairiba element singduna makhoi amamdang makhoi ani kuma punjillaga anuba set masa khara thona khaidok pane masigi khaidoriba masa mayam sibune ba hariba b dugi kari kaudoi subset haidoise maram amuk thigaluba kamai lege matamda ngasai condition do sida leriba set singse amam tang tungan yengo matamda sida yawliba element khudimmakse B da loina yawbane adudi makhoi se B dugi kari kawarne ba subset kawarne next mathang da aina 1 2 3 masamak amuk thame masi su subset oigadoira oiroidoira naina se bako sigi set aina ithoi se makhoi ahum masamak ne ko ithoi se naina ra se sida 1 yawi sida 1 yawi 2 yawi 2 yawi 3 yawi 3 yawi makhoi ni manaba to khraga definition gi matungina sigi se sida lairiba element khudima b da yawe adu di masu kai tare b du ge subset masidagi khangi a set is a subset of itself set se masana masai kai ne subset ne masama kai oyya ba subset oyya loina na aroiba amoina empty pi gi property na kamai to ge ba ma sida lairiba set any set la khutpase any type of set la khosan ko madugi one of the subset se kana oyaba empty set se one of the subset masi masa khoi khangjila se ba ko ado yaga di aina hoji ithoiba subset sing se b haiba set tu gi oina di ati makha ithopadi yararoi ati element leitre masidigi masing hapetang count to se ko subset masing se 1 2 3
4 5 6 7 8 पुन्ना सबसेट क्या थोले सबसेट निपान मसीगे सबसेट निपान से इथोब तुम खंग बने को विदाउट राइटिंग है इथोब तबिदा बी हरी बस से तो येंगा होरेन सबसेट मसिंग क्या लाकदगी है मुझे खंग बया है मधु मतौ क्रम खंगदगी है तारगदी टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट कारगा फंगे याम समना हारबदा जनरली करिगुंबा अइन हौजी हारिसे ए हारिबा सेट द लेरिबा नंबर ऑफ एलिमेंट हाइनी एन हारगा ब्रैकेट कोशलगा ए थमिसे मसिना p एलिमेंट लेरंबा तार अदु एगदी मागी सबसेट नंबर ऑफ सबसेट से टू द पावर क्या होने p सिदगी देख कोइना अइन इथोकदब सबसेट से सूरबरा नत्रगा वाटलिब्रा हेलब्रा हंजनबा यावरब्रा हाइबसे डिसाइड तौबा यारने मरमदी एलिमेंट अहुम लेरे टू द पावर 3 काबद 8 लाकदबनी होरेन अखोना सबसेट इथोक मतमदा सबसेट निपान दिगे हेना लाकपा यारोय वाटना लाकपसु यारोय अदुदि अइना इथोक मतमदा निपान यौद्रे हाइरो अदुदि अइना इदिसु वाटनी हाइनी निपान हेंदोमे हाइरो हंजनबा यावरे हाइनी अदुदि चेक तौबद नुंगाइबमसु ओइरेदना अदुना टू द पावर p हाइबसिना नंबर ऑफ करी पीबगिनेबा सबसेट पीबगी खुदम सिगी मतुंगदा अखोइदा प्रॉपर हाइबमगा इम्प्रॉपर सबसेट हाइबम अमतंग लेरी प्रॉपर गा इम्प्रॉपर गा असिजे याम पाक्ति सिदिसि नद्रे तौबतबो खंजिनगिबदि फै सबसेट सिदसु प्रॉपर हाइबमगा इम्प्रॉपर हाइना खाइदो येबको प्रॉपर हाइसिना कमाइन तौगे हाइबतमदा ए गा b गा मरक्ता हाइगेबको a हाइबा सेटसिगा b हाइबा सेटसिगा प्रॉपर सबसेट के सिंबल ने को सिना अदो a गा सिना प्रॉपर नतब इम्प्रॉपर के सिंबल है हाइदे मखाद इक्वल टू की मानबम हापसिलिसि सिना काम कांदा हाइगे दगे हाइमतमदा अनिमग लोइना b की सबसेट नाक्तनी a से सबसेट नाक्तनी है तौबतबो मथक की प्रॉपर सिददी a दो b की सबसेट ती ओइरगा a कनागदी मानदबा b गदी मानदबा मसामक नतबा सबसेट खैदुनेबा मसामक ते ऐसा हाइग्रे a set is subset of every is set हाइरे मागी सब मसामक की सबसेट ने हाइबदिना अखोइगे a गा b गा मानरपसु यायबा सबसेट ओइना अदु याउदबा हाइताइ मागा मानबा नतबा हाइदि हुजे ऐना मतक पीरेबा खुदम जी ओइ हारगना सबसेट निपान इथोपसिदा कसै 1 2 3 नि थोकुम याउगिबा मसी नतबा माइ नतबा ते लेमोरिबा कैसे मसे b कै कवेबा प्रॉपर सबसेट नाक्तनेबा इम्प्रॉपर हारगबुदी अरेबा कै लोइन तारे मसामक ओइगेरा लोइना अरेबा खुदिमा सबसेट नाक्तनी अदो हौजिक अखोइना दम प्रॉपर इम्प्रॉपर गाइना कोई परासिददी कैसु सिनबा यारोय अदुबो खंदी खंजिन से हाइबनी अदो परासिदा अतै टॉप अखोइगे सेट की मतंग दा अखोइगे सिंगलटन सेट काइनो यावरी सिंगलटन गेट सेट काय हाइजिदि सिंगल हाइबो हाइसे सिंगल लाकपनेबा सिंगल हाइदि एलिमेंट अमदगे लेतबा अदुबो सिंगलटन सेट कवी काइना अदुमदे इथोरोगेको सिंगलटन सेट हाइदि कायबा ओनली वन एलिमेंट लाकपा सेट तु कैरोबा सिंगलटन सेट कवी अदगी मथंगदा रियल नंबर की सबसेट लेना सेबको रियल नंबर है कैपिटल R डिनोट तौगी सिकै हाइबा रियल नंबर असेंबदी चुमनगी कैपिटल R डिनोट तौगदबरते मसि दाकन तौगदबनि अदु दाकन तौबदुदी नुगाइतबरेना कैगमदन सुमाइना सिंगबसु यावी सुमाइना सिंगगा अदम क्लास 11 की लेवल ददि सुमाइना सिंगसु सिंगदसु कैसु काइदेको मसि दाकन की सिंबल ता इनेबको मसिना रियल नंबर की रिप्रेजेंट तौरे रियल नंबर दे मखन म्याम खाइदो ई रेशनल q नि सिना रेशनल नि irrational t ni irrational लेजरे तो पिरागे को irrational लेरे देखिए z ना integer representation से integer देखिए n ना natural number प्रोत मैम ने नरगुम से सी अइना इथोइ बखरा से ने जे बको रियल नंबर खाइ चावी अदो रियल नंबर दगी काइतर को असे ओदि मखोय आज लो रियल नंबर दि यावे नि अदुना मखोय पुना मक्से q वगैरह t वगैरह z वगैरह n वगैरह रियल नंबर की सबसेट नाक्तनी को नंबर हाइरगना अदगी मखोय नि सी सबसेट ओइनाद्रे
amana rational ni amana irrational ni mai le ande ko moi tongan tongan ba mo le ko adagi integer ga ise rational da yauri ba adana q gidi kai wai ba subset wai adagi natural number so integer da yauri natural number se integer gidi subset wai rational gi su adum subset wai adu irrational gidi wai te wale tongan ba mani smai taraga adum makoi masen ni marakta su ka do ba subset adu da yam le next aina lak to isna sina whole number system gi wari ni chobo system gi wari ne ko hojik interval haiba mukha introduce tawrani interval sina real number gi subset oi tuine interval hai se real number gi subset oi tuine interval makhal mari khal lai kamai to gi habada amana a haraga b smaina represent tawba amana a kama b hana represent tawba ani amana mu to gi habada a comma b haraga third bracket oiba somda third bracket oiraga b da mu kayo first bracket makoi sin hiding is kaino hana I thok tingai harake ba ko sibu oigera mari owning position masida hiding is first of all a b se b da sabada ni ko first ahambada moi real number ngak ni ko a su real number ni b su real number ni masina hiding is common meaning am lai ba khoi myam se common meaning ama a amasung b gi marakta lairiba real number mayam do represent tawine makhoi di marakta laiba haibne ko a ga b ga marakta laiba real number khudimak represent tawgadoine ba a comma b haraga first the question gira third the question gira makhoi marakta laiba represent tawdoine matang chida first third the gi first ka third ka mix tawga lakpa singchina kari khenan ge matamda end point odiba a amasung b haitare ko makhoi ani da makhoi ni marakta laiba khudimak te lo yawne ko makhoi ani maksu yawgadra yarodra haibdi matungina mo laktoine ba first bracket na question lagana makhoi ani yawroi third bracket na question lagana makhoi ani maksu include tawrani first third ka mix tawragana first question is a natra adi a di yawroi ba b di yawrani third bracket ka thangnari khudimak include tawrani first bracket ka thangnaba khudimak tuna exclude tawrani aduga common meaning na kaine ba makhoi ni marakta lebe ni mai ngakta ne ba ithokuma tamda smaina hai x haiba se ni x to any real number ni karamba real number a amasung b gi marakta leba any real number a amasung kanai marakta leba b gi marakta leba sisu samane ke su khina de x state x to any real number ni a amasung kanai gi marakta leba b gi marakta leba ma su samane tawbatabu magi namu a masa b masa mag yauni haibena side equal to gi symbol ta hapongane asmai tor aduga sigi namu x such that x belongs to r haraga a less than x less than b ira matungda third bracket si b dinata b equal to hapirane b masa yauni haibagi sumaina masida leiba kudima kanagi subset ngaktano real number gi subset ngaktane for example 1,3 hari 1,3 hari jai 1 amasung 3 gi marakta leiba real number mayam do represent tawrine but 1 masa 3 masa di yaude ba kaigumba third bracket oramba taragana 1 masa 3 masa include tawi loina na makhoi ani gi marakta leiba kudima represent tawe interval gi aroi ba topic oina si oigera si ani sina open ko sina close ko han jule yem ko ado any open or sino close or sino the half open half close to question ko length of the interval is b minus a na p b d kana ka dopa a ka dopa tarak poduna kari biba length of the kari biba interval p haiba masu yawi aduga ngasigi video se yaro ba topic oina universal set ti tang harange universal sina kamai to ge matam da ma se akang na ba ma gi definition di leite adugo set khara under consideration hauji akoina consider to riba set khara leire khala se hai ba set consider to riba set khara do madu pulap yaufam acho ba set tu ne ba koina universal hai ji kodam oina a b c d e na set manga mari ka manga khala lawe ko hai ba manga je u hai ba set am ju lawe ba ina hai ba u sigi makoi a ne b ne c ne subset ngak to ore d ga e ga d u gi subset ti oiram dre ado ta ga d hai ba u se makoi myam ji universal ko ba yar roi ba okay akoi na consider to da d ga e ga ya hon lagum se kana ka ban consider to se a ga b ga c consider to se ado ga d u do a ga b ga c kai oi ne ba universal ko ne adi subset oi ga dam ne mo se yandara aduga next mathang da kai bomba si ju pull up mo ju pull up
U की सबसेट ngak oiramaba adu tare mokoi myam si universal kai tare U tare ama hek wat pada E di subset oiramdre ko adu di U je haiba mokoi manga gi di kai ko ya de universal ko ya de adu bo maya 100 di amuka dawa A B C D yon di kai ko ya ba universal ko ya ni smai taroga yamna chambat ko gi topic masang ko ni universal set ki matang se ado हजे अखोई क्वेश्चन हटपदी यावदे क्वेश्चन दुदी थ्योरी पार्ट से लोयरगा फजना क्वेश्चन के मुग लाके हामदा थ्योरी पार्ट खतंग चटपनी अइना हजिक ngasi ताइबा थ्योरी से 1.1 दगी 1.3 फाउदा यावरिबा थ्योरी मैम दुदे नेक्स्ट वीडियो दा मखा ताबा लाकदरिबा कोई एक्सरसाइज सिंग दुगी थ्योरी पार्ट अमुग लाक्से अदुगा क्वेश्चन जो तम तम दुम होलक्सी को दुदी पुनमकु थागसरी थैंक यू